Tukithina mbere gicangasa ni kiumirite wa ndini ya Kithĩtigania West Governor Kawira Mwangaza ariungite ntere inukunenkanira irio cia utethio. Governor Kawira kiri mucemanio uyu na uriti mutongoria wa maria anidi bungeni ya kaunti ya Meru na uri nowe MCA wa Kithi Mwenda Ithiri harunga membere ya Kirindi na arombe urekeri. Indi MCA uyu akurunga makwaria arega kurombo urekeri nkucanio ino cia MCA na Governor Kawira Mwangaza ikionekanaga ni taka ikayukia ebinda nene kuthira. Oni muhere sare. Ito buruki nyoke abo ikasiera kaga akikwari akona WhatsApp no iwendo bo nene ke mwana. Awe sare. Ore mwanda uwe sare gadara okere. No, kila speaker ingo kaletie. Wa kila speaker. Bwana Yesu asifiwe. Aya ano kwa dia yombe. Lakini uteyonga chokera bwa ngo. No ndote chokera. Amurungu arewuru. Amurungu nagutikira ndeto. Ndeto iranga banaria. Tuwe chao machiombe. Iwe kobotego mawa. Tikira. Nawe. Kirani. Nawe bora botego makeyonde. Tikira nini? Siakanta kabotano baba na evidence sioze huwa ibweko. Deda botikira. Narwarenga bana ndeto ichonda waria. Waita ite. Non to number 1. Tikira. Tikira ni mboire. No, otero kawazore. Otero kawazore. Eto ngatete bunge niende, kanyete bunge. Bokuona tena makosa. Bokuona tena makosa. Mtu inyaga achi aongeka ini yake.